热情学习印尼农业5名来自台湾的女大学生参加居港UMP大学暑期实习计划，前往Banyu Asin的哈密瓜园，亲身了解当地农产的潜力。5位来自国立台北护理健康大学的女大学生与居港Muhammadiyah大学合作，前往位于Banyu Asin县Kayuara Kuning村的四季 Melon 农场进行教育参访。居港Muhammadiyah大学第2副校长 Sri Rahayu 表示，这次参访让国外学生能直接学习哈密瓜从种植到采收的全过程。他希望这段经历不仅能成为宝贵的学习机会，也能向国际学生介绍印尼丰富的农产资源。Belajar bagaimana membudidayakan melon dan bagaimana cara memanen yang benar gitu ya. Kalau selama ini kan mereka sudah ketemunya di supermarket, dan bagaimana cara memetiknya tadi ternyata ada perbedaan, bukan asal metik-metik saja seperti itu. Terakhir untuk harapannya sendiri Bu setelah dengan kunjungan ini apa? Ya, harapan kita bahwa ini akan memberikan pengalaman yang lapangan kepada mahasiswa-mahasiswa dari Taiwan ini, sehingga mereka mengetahui betapa banyaknya hasil bumi di Indonesia yang bisa mereka pelajari di sini. 与此同时，来自台湾国立台北护理健康大学的学生 Vivian 表示，非常开心能亲自参与采摘哈密瓜的活动。他说，现场采摘的哈密瓜味道香甜可口，非常适合在夏天享用。The melon is so sweet. Sweet and delicious, yummy. Even the weather is hot. We tried melon, it's good. Yeah. And we also use a scissor to cut the melon by ourselves. It's a very nice experience here. Yes. Okay. So what do you think about the quality of the melon? Is it taste good or not? Yeah, it so tastes so good. It's good. Very fit until this summer. Yes. Yeah. Juicy. Juicy. Okay. 这项活动是与居港Muhammadiyah大学与国外合作大学之间暑期实习计划的一部分，旨在加强教育与农业领域的国际合作。Ridho Ilahi Pal TV